order fi be chini no prong sing no file khlailia ke abani ya gulo na thangi tini ka high court of Tripura ni je chief justice division bench tini order pass khlaigya je government ni je rule Chongmari je May 17 o paina Chongmari abun te extending manlia abun under no election je sidati mansa conduct Khlainai hine court tini order pass khlaiga so ma'am kon kaise nidi subject of the election Chongmari baga date of the mention Khlai really amane je sidati mansa borong conduct Khlainai am sikani semi prong tini order ro I'm here on 12th of January because of 1st December 2020 we case filed against the Tripura government because of our ADC area. The ADC there is election is not done because in the name of coronavirus, in the name of lockdown, they just stop the election. We just see in the name of we thought the government will do the right action. In government will do the our category of what the government should do, but now we can clearly see the government is extending again and again. In the first tenure, within the 6 months, if we file against the government, the election should be done within the first tenure. But we know that we thought the government will do the right processing. That's why we are just simply looking after the government. But the government is again extending another 6 months. So on behalf of TPF is always fighting for the legal fight. So we thought our violation is our rights always violating by Tripura government. So we filed against the Tripura government, and now result is coming positively. Now that within the February. High Court already ordered to the Election Commission to do all the electronic process. If we don't do the, if we don't file against the government, Tripura government or Election Commission, then it may not be happen. It may be extended again another 6 months. That's why I just want to say that all the indigenous people of Tripura, those who are staying in ADC area, all the indigenous people, I just want to appeal that if we fight legally, then our right cannot violate by government or any other group of people. Because of we are not doing legal fight, people are violating our rights, whether it is government or it is even the group of the people. Now the positive thing is government is already ordered to the Election Commission and the state government as much as possible, as soon as possible, election should be done. That's why our Chief Justice has declared to the state commission, state government and state election commission. And this is our victory, we can say. This is our first victory we got from our behalf of Tripura, behalf of TPF, and all behalf of our indigenous people. And if it is done by like government like IPFT or another BJP or IPFT, those who are doing indigenous party, if they are doing that, we will be very much happy. But unfortunately, Nuka Light Hangjak 2020 Sortari Mewa Sini Edisini Je Mayat Paitaman Yagulo Borok Coronavirus ni Nopnugo Sini Kaisa Tibra Hastini Kaisa Sini Boroni Monday Chokta Chikon Sari Kazaktomani Omon Bisingo Je Coronavirus ni Je Pogno Punugi Borok Omon Tisin Je Boroni Monday Chokta Jake Edisho Kisa Sini minimum Sini Boroni develop Kisa Unotono Tomazagawa Borong violation Khlaye 6 months extension Khlaye Sin Borno Je occupy Kajomani Omoti Sung National Mani Bisingo Sung Nanya Omon Bisingo Kuno Rationalistic Party or Kuno Political Party or Omoti Cable Pai Kaya Omon Bisingo Tevisia Hai Tripura government Day 6 months extension Kai Bari Mapore Sini Sung Omon Hai Chongmari Sung Omon Segang Sini Edisiwo Jijika Rauno
6 मास जे एक्सटेंशन के तमन जागा जों सिनि बग्रान तै जों आन्दोलन खालिका जिकारावनो नरै सिनि बग्रान आरो एडमिनिस्ट्रेटर चिफ एडमिनिस्ट्रेटर चंनि हिनै आजाव सिनि तिबा गभर्नमेंट कुनो इनिशिएटिभ करै बनि बागै कुनो इलेक्शन कुनो प्रोसेस करै बागै तै 6 मास एक्सटेंशन खेर जाखा अ जे 6 मास एक्सटेंशन खेर मा जागा जों अमन नगै जों तंमालिया थानाय 1 तारिख डिसेम्बर जों अमन तै केस फाइल खालायका तिबा हाइकोर्ट केस फाइल खालामनो परे 9 तारिख डिसेम्बर सिनि केस रेजिस्टार का केस रेजिस्टार मा परे जों जानुवारि 9 तारिख जानुवारि 6 तारिखो हेरिंग ना तंमाने जोंनो 5 तारिखो लिस्ट फाइकानि जों 5 तारिखो फाइका 5 तारिखो हेरिंग कामा परे तामुखा आप्रो तिबा गभर्नमेंट सागा जोंनो ताइ साप्ता कैसा समय रेडी सिनि तिबा हाइकोर्ट न हाइनि बागै तिबा हाइकोर्ट ताइ साप्ता कैसा बने समय रुइ दिनै 12 तारिख हाइ बर काउंटर फाइल खाइबाय दिन सामानि बर काउंटर फाइल खामिया अ जागा तिबा गभर्नमेंट नट इंडिया गभर्नमेंट तिबा गभर्नमेंट न सिन हाइकोर्ट सागा बरक जे सामानि कोन नरक ताइ अ माहिके एक्सटेंशन खाइमालिया गभर्नमेंट रुल तिबा गभर्नमेंट सागा सोंनो सरकारि मिशन सोंताइसा जे इलेक्टोरल प्रोसेस दंमोन सोंगोमोन कमप्लीट खाइबाय बनि बागै इंडिया तिबा गभर्नमेंट सागा जे गभर्नमेंट रुल अनुसारे नरकते अमन एक्सटेंशन खाइमालिया गभर्नमेंट रुल मुताबिक नरक इमिडिएटली इदानिं ताड़ाताड़ी इलेक्टोरल प्रोसेस कमप्लीट खाइमा परे नरक अ जे एडिसिनि जे चंगमारि दंमोन नरक कमप्लीट मा खाइनाय नि तिनि तिबा हाइकोर्ट तिबा गभर्नमेंट दागिं मुं रोखा ते अर्डार खालायजागा बनि बागै जों सानाय अमन बागै सानाय जे सिन तिबा हावो जे जरा पलिटिकल खाइतनाय रक ताबु गसिनि बर रक जे सिनि मानथाय सप्ताय जे तिबा गभर्नमेंट जे सिनि मानथाय सप्ताय जे एडिसि गभर्नमेंट सिनि जे मानथाय सप्ताय दंमोन जे पलिटिकल राइट्स होननाय रक अमनो ताबु साना रोंगिया सिया बनि बागै जों नायनायखा जे 6 मास एक्सटेंशन खाइमा परे कुनो पलिटिकल पार्टी अमनो तै केबो लीगल प्रोसेस लीगल मुभमेंट अफ फाइनान्स नै माने केबो फाइनान्स करे बनि बागै जों सिनि टीपीएफ दिनै जों नावनो नासिबि तंबाय आंगै जों बुसकानि थानाय लाइथांजा 1 डिसेम्बर जों जे तिबा गभर्नमेंटनि थानि जों हाइकोर्टआव केस खाइया जे एडिसिओ सोनो जे 6 मास बारि संखाय 6 मास बारि तनमानि अमति तिनि केस खाइमा परे तिनि 12 तारिख तिनि तिबा हाइकोर्ट बेटागि जाखा तिबा गभर्नमेंट नरक दारि डाक्टि आसिगले तनमाया इमिडिएटली नरक तिबा गभर्नमेंट दारि 2 मासनि बिसिङावनो इलेक्टोरल प्रोसेस पाइ परे नरक इलेक्शन मा खाइनाय बनि बागै सरकार नरक कुनो एक्सटेंशन मालिया तिबा गभर्नमेंट बाय हाइकोर्ट बाय सरकार नरक एक्सटेंशन मालिया नरक जानुवारि फेब्रुवारि मिसिङाव इलेक्टोरल प्रोसेस खाइमा परे नरक ताड़ाताड़ी जत तारिख मानसाक नरक इलेक्शन मा खाइनाय हिनै नरक तिनि हाइकोर्ट बाय दागि मुजाखा तिबा गभर्नमेंट गाय बनि बागै जों सानायो जे